Okay, hello my friend. This class, бұл сабақта біз 4-ші сабақтың жекелік жана көптік түрдің уландысы екінші бөлігі. Көптік түрдің тура емес зат атауыштар деген жері бар. Ошол жерді улантабыз, анда эмесе кеттик. Irregular plural nouns. Irregular деген сөз regular'дан келіп шығады. Regular регулярный, стандартный, обычный. Irregular болса нестандартный. То есть тура емес, стандарт емес. Plural көптік түр, білесіздер, noun зат атауышы. Irregular plural nouns. Тура емес, стандарт емес, необычный көптік түрдегі зат атаучтар. Nouns'ты да байқасаңыздар біздің темаға. Noun деген зат атауыч, көптік түр болуш үшін зат атаучтар болуш үшін nouns аяғына s қошабыз. Nouns бұл стандартный, обычный зат атауыч. Зат атауыштың өзі бір зат атауыч туралы. Эми нестандартный, irregular зат атауыштарының жөнінде сөйлешелі. Кейбір зат атауыштардың аяғына s же болбосо es қойып беле кутулуп кете албайбыз. Булар кошпойбуз, булар негизи эле башкача айтылат. Мен сиздерге список кылып Telegram каналга да жиберем. Ошону бир аз майдалап чачып кетени деп кичинекей бир сабак тартып атабыз. Эң биринчиси person. Person деген бул бир киши, бир адам. Бұл жерде one person деп айтылбайды, бір киши деп айтканга болбойт. Person деген өзү негизи бир адам да, бир эле жекелик түр. Адамдар болуш үчүн persons деп айта албайбыз. Ошон үчүн people деп айтабыз. People. Ушул жердеги списоктун бардыгы туура эмес зат атооч, бардыгынын аягына es же s кошпойбуз, башкача айтылабыз, ушул жерде жазылып тургандай. Foot, feet, tooth, teeth, child, children, mouse, mice, sheep, окшош айтылат, бул жерде эчтеке өзгөрбөйт. Sheep десеңиз жекелик түр, кайра эле sheep көптүк түр. Fish, окшош, fish жекелик түрү да, көптүк түрү да fish. Leaves. Goose, geese. Кийинкиси woman. Айырма аябай аз. Экинчисиндеги ортодогу предпоследний ини алып койсоңуздар болот. Woman. Жок, аны өчүрүп койсоңуздар, ошондо туура окулат. Биринчиси woman жекелик түр, көптүк түрү woman. Man. Муну жаңы үйрөнүп атканда булар окшош эле угулат. Почти окшош айта берсеңиздер деле, негизи англисче сүйлөгөндөр кантип айырмалайт? Курулган сүйлөмдүн контекстинен айырмалайт да. Сүйлөм жалпы маанисин чыгарып, ошактан билип аласыздар. Бул маселе болбойт. Главное муну жаттап алыш керек. Болду. Irregular деген сөздү жаттайбыз. Irregular, регулярный эмес, стандарт эмес, обычный эмес зат атауыштар. Irregular деген сөз да кийин алдыбызга көп чыгат. Өзүңүздөрдү жакшы караңыздар. 4-сабактын аягы. Take care.